Pozdrav ljudi i dobrodošli u novu ofenzivu na HNL. Nije nas bilo jedno kolo, preskočili smo jedno kolo zbog razno raznih obveza, ali s obzirom na to da smo imali kolo sad u sredini tjedna, odlučili smo da bi zapravo bila jako dobra ideja spojiti ta dva kola u jednu epizodu, s obzirom na to da smo već pri kraju sezone i sve vodi prema nekakvim zajedničkim narativima. Sa mnom će to kao uvijek prokomentirati Renato. Renato, pozdrav. Pozdrav Duje, da, kao što kažeš, jednostavno splet i skup raznih obaveza s različitih područja nekako je onemogućio tu epizodu, a šteta bi bila da ne prođemo derbi Rijeke i Dinama, tako da evo danas 3 teme, prije svega derbi, kasnije Hajdukovi, Kiksevi i onda i Lokomotiva koja se je primaknula evo 4. poziciji, samo 2 boda je od Rijeke. Apsolutno, što znači imamo 2 kola, znači dužni smo vam i rezultate 2 kola. U 30. kolu potvorili su ga Gorica i Lokomotiva, Lokomotiva na gostovanju slavila 2-0 i nakon toga prvi od 2 kiksa Hajduka u ova 2 kola. Hajduk je u Koprivnici remizirao 2-2 sa Slavenom, zatim je Varaždin u Osijeku poprilično uvjerljivo, rekao bih, pobijedio Osijeka 2-0, onda derbi ova 2 kola, Dinamo i Rijeka 2-2 na Maksimiru i za kraj kola možda čak i nije iznenađenje, ali posljednja utakmica Oriola Rijere na klupi Istre gdje je Vukovar u gostima pobijedio 2-1. Momčad tog kola, znači 30. pretprošlog kola, Zelenika na vratima, Pajač, Dajčar, Mladenovski, Maglica u obrani, Dantas, Čubelić, 2 veznjaka, Tavareš i Butić na krilima, Dabro koji je zabio nakon godinu i nešto dana i stalni član Momčadi kola vjerojatno će biti tu dok ne ode iz HNL-a, Beljo s njim u vrhu napada. Renato, ne znam uopće bi li te pitao za ovu postavu, meni je to toliko kolo osim ovih utakmica već ispalo iz pamćenja da ne znam bi li te pitao uopće tko nam nedostaje, koga smo razmatrali. Da, mislim, evo sad nekako mi je u najviše sjećanju taj derbi, pa možda tu bih istaknuo Lasicka sa Gojaka koji su odigrali dobre utakmice, ali i ovi koji su tu, recimo Tavares koji je baš bio dominantan i napokon igra kako bi trebao igrati u HNL-u, napokon tu svoju dominaciju prenosi u učinak. Butić zabio jedan vrlo lijepi gol, tako da opet te ofenzivne pozicije su isto tako vrlo dobro popunjene. Da, onda imamo i ovo kolo koje se sad igralo u sredini tjedna. Lokomotiva opisala drugu pobjedu u nizu, pobijedili su Slavena 2-1. Hajduk drugi od 2 kiksa, izgubili su na Poljudu od Osijeka 0-1. Onda Vukovar i Gorica, Vukovar se nije uspio približiti Osijeku, sad je ta razlika na 7 boda, doćemo i do toga, ali izgubili su od Gorice 1-2. Nakon toga utakmica je velike važnosti za 3. mjesto gdje je Varaždin pobijedio 1-0 i za kraj Istra Dinamo, prva utakmica Krešimira Rešića na klupi Istre gdje je Dinamo nastavio svoj niz nepobijeđenosti i slavio 2-0. Prvo ćemo proći Momčad kola i za ovaj tjedan. Malenica na vratima, Pajač, Tepšić, Barać, Dominguez, Vešović, zadnja linija, Pozo, Mišić, Stojković u sredini i Tavareš i Beljo naprijed. Evo Renato, možeš zapravo, rekao si sve pozitivno o Tavarešu, možeš o nekim izostancima, možeš i o njemu, jer mislim da je prvi put da je u Momčadi kola 2 puta za redom, jer kao što se uvijek, dobro si rekao, uvijek se treba igra na toj razini, a glavni problem je nekako uvijek kontinuitet i pogotovo te utakmice protiv manjih protivnika, nominalno manjih protivnika. Pa da, zadržao bi se na njemu zato što je baš i Nikola Šafarić ovog tjedna na podcastu na Tribini pričao dosta o njemu kao nekom koji se i dalje traži i uči i da je njemu jasno da ljudi kada vide njegove atraktivne driblinge bude im žao što nije konzistentni, što ga on vadi iz igre, ali da je to normalno jer i Tavares u samom treba određeno vrijeme da se aklimatizira i baš je spomenuo Aleksu Latkovića koji je to isto tako je već tu dugi niz godina i sada je ključan faktor i u svakoj utakmici je praktički dobar i tako da će i Tavares sigurno doći do te razine. Zanimljivo zovu ga Jura u Varaždinu, malo su mu lokalizirali ime, tako da pa meni iskreno jedan od najzanimljivijih igrača u cijeloj ligi.
ne vidiš često u HNL-u tipa koji ti djeluje kao da može doseći razinu Lige petice, pogotovo ne u klubovima van Dinama, Hajduka, Rijeke, ali evo, nakon Jagošića mislim da imamo jednog takvog, ne kažem nužno da će Tavares napraviti neku zvijezdanu karijeru, ali on je onako dosta misteriozan tip koji ima ogroman potencijal i ako se sve ispostavi na najbolji mogući način, vidim ga u nekom od puno jačih klubova, jer i sada već sam siguran da će na ljeto biti kakvih ponuda za njega. Apsolutno, i za kraj ovog uvodnog dijela proćemo i tablicu gdje se Dinamo sad premaknuo na veliku prednost od 13 bodova, te već ovog vikenda može i matematički osigurati naslov prvaka. Hajduk, rekli smo, s 13 bodova manje na 60, onda 13 bodova ispod njih Varaždin koji se sad stvorio sebi jako dobru prednost nad Rijekom na 4. mjestu koja ima 5 bodova manje 42 i Lokomotivom na 5. mjestu koja ima 40. Nakon toga i dalje te ekipe koje pokušavaju hvatiti to mjesto Slaven, Istra i Gorica sa 37, 36 i 35 i onda, pa ne bih rekao više u borbi za opstanak, uvijek se može sve dogoditi, ali Osijek na 9. mjestu s 31 i zadnji Vukovar sa 24 boda s 5 kola do kraja. Mislim da možda nije najpoštenije da počnemo nazivati da tu borbu za opstanak gotovom, ali ja bih u svoje ime to rekao, pa ako budem u krivu imat ćemo jako dobru priču o kojoj ćemo moći pričati. Tako ćemo preći i na našu prvu temu, to je utakmica Dinama i Rijeke, to je derbi za kojeg se zapravo dosta, rekao bih, malo očekivalo od Rijeke, s obzirom na sve izostanke koje Rijeka ima. Znamo od prošle utakmice, Teo Barišić se jako teško ozlijedio, Fruka nije bilo, Vinjato se još nije vratio i općenito sve te nekakve stvari su usmjeravale utakmicu unaprijed da će to biti nešto gdje će Dinamo rutinski riješiti s obzirom na njihovu formu i s obzirom na način na koji igraju, ali to se nije dogodilo. Utakmica je završila 2-2 i Rijeka je dobar dio. Rijeka je zapravo do završnice susreta imala i prednost, mogla je tu utakmicu možda i odnijeti na svoju stranu, što sigurno nije bio očekivan rezultat. Pa evo, Renato, koji je tvoj nekakav prvi komentar te utakmice? Pa mislim da su naša braća Buvać jako dobro nazvala svoju epizodu riječkog podcasta Povratak otpisanih, jer stvarno nakon poraza od Osijeka u kojem su ti otpali Fruk i Barišić, jako malo se tko čemu nadao s Maksimira, jer Rijeka po mom mišljenju ima 5 nositelja igre, to su Radeljić, Dantas, Fruk, Vinjato i Barišić. Ima itekako još nekih važnih igrača koji su recimo Adžej i Majstorović, Oreć, ali tih 5 mi se uvijek ističu i za njih držim da su razina iznad svih i ti si tu išao bez trojica tih 5. To je već samo po sebi veliki hendikep, iskreno ideš ekipi za koju znaš da u tvojih prvih 11 možda bi jedan, a možda ni jedan počeo utakmicu za Dinamo. I tako, klasično kako pričaš s prijateljima, pričam i s bratom, uvijek smišljamo nekakve postave kako bi bilo najlogičnije pristupiti utakmici i stvarno zbog tih svih izostanaka nekako sam došao do zaključka da bi najbolje bilo u 4-2-3-1, isto onako kao što je radila i Gorica, jer sjećamo se kup utakmice u Gorici gdje je prvih 60 minuta Dinamo bio dosta ograničen, samo je na svoju kvalitetu zabio golove i možeš slobodno prikazati onu prvu fotografiju koju imamo gdje je zapravo Viktor Sanchez napravio baš to. Dinamo ima svoje ključne točke, kako bih volio nazvati, to su 2 osmice, Stojković i Zajc, to je napadač Beljo i to je inače Vidović. Rijeci je dosta olakšala Vidovićeva ozljeda u prvom poluvremenu, ali je i težao taj rani gol Belje. Ali kao plan je po meni bio vrhunski i najbolji mogući u tom trenutku, jer ovo kako je Rijeka stala u obranu je teorijski savršeno zaustavljanje Dinama. Naravno da će ti Dinamo svojom kvalitetom i dalje napraviti dosta štete, ali ti si tu štetu sa realno vrlo ograničenim sastavom sveo na minimum. I ovo je situacija iz prvog poluvremena koja najbolje dočarava to kako se Rijeka branila.
sa dvojicom igrača je bila na Belji kao najopasnijem Dinamovom igraču, a ovu ostalu dvojicu Stojkovića i Zajca je odlično čuvala sa dvojicom zadnjih veznih. Osim toga, Mišić koji je zadnji veznik, koji je distribuer lopti, je bio jako dobro čuvan u strane Gojaka ili ponekad Adu Adžeja kada bi njih dvojice radili klackalicu, ali najčešće je to bio Gojak. Gojaku se znalo dogoditi da ga koji put zaboravi i odmah se vidjelo koliko ta struktura onda pati i koliko Mišić svojim iznošenjem lopte koje zna potrajati i 10 metara, 20 metara, koliko on napravi štete. Tako da Dinamo, evo konkretno ova situacija gdje su zapravo svi savršeno pokriveni na papiru, Dinamo i dalje ima kvalitetu da to probije, jer u ovoj situaciji Lasickas i Pavić su ispali zbog sjajnog duplog pasa Galešića i Stojkovića. To je onaj dio Dinamove igre koji ti ne možeš zaustaviti, ali sam zapravo htio istaknuti koliko je taj plan u ovoj utakmici bio dobar i koliko je Rijeka zapravo u prvom poluvremenu ograničila taj Dinamo i zapravo sebi dala najbolju moguću šansu. A kada je išla prema naprijed, to je izgledalo nešto drugačije. Imamo sliku i za to. Jedna stvar koju dosta ističemo kod Dinama je taj prostor koji se pušta između vezne linije i obrane zbog same prirode formacije 4-3-3. I Rijeka je zapravo na Maksimiru igrala isto što je i Genk igrao na Maksimiru u toj nekakvoj 3-1-6 formaciji u nastojanju da što više optereti Dinamovu zadnju liniju. I s obzirom da je Husić rano morao izaći, onda su zapravo bila je sigurno ideja da Radeljić, Majstorović i Husić vrte loptu iza Dantasa, ali s obzirom da on morao izaći, onda je tu upao Branko Pavić, pa su se on i Dantas mijenjali u posljednjoj trojici, dok je jedan od njih bio ovako malo ispred, a prema naprijed u liniji Legbo, Lasickas, Gojak, Adu Adžej, Dokit i Oreć. Na taj način je Rijeka u nekoliko navrata dobro izašla, to ne znači da je imala veliki broj prilika, ali imala je vrlo dobar broj prilika s obzirom na kvalitetu obje ekipe i posebno je to bilo istaknuto po lijevoj strani gdje je Lasickas jako dobro operirao u ovom međuprostoru i gdje je Legbo zapravo doveden u 2-3 situacije gdje je mogao centrirati, što smo zapravo vidjeli i u prethodnih par utakmica, sve od kad je Legbo zapravo i zamijenio devetka na lijevoj strani. Pa da, ja ne bih rekao da se zapravo išta puno promijenilo kod Dinama, ljudi su čak pričali nekakve sad malo i padu forma, ali možda da, ali mislim da je to zapravo ista ekipa koja je bila i prije, da je mi uvijek ističemo nekakve stvari u Dinamo obrane koje nisu savršene, na kojima treba raditi i one će se kad tad pokazati to, dok se ne prilagode će se uvijek pokazivati, ti ćeš uvijek, ako imaš ekipu koja je sposobna zabiti 5, 6, 7 golova po utakmici, onda tu nećeš imati nikakvih problema, ali u nekakvim ovakvim utakmicama će ti se ipak događati da će ti se stvarati prilike, pa ti Gorica zabije 3, pa Rijeka 2 i priča se o toj nekakvoj možda i pad obrambene forme, ali mislim da nije, nego jednostavno dogodi se i događati se tijekom sezona, ali dok god ti imaš ovoliku količinu kvalitete na svim pozicijama da ti to možeš nadoknaditi, ti u HNL-u ne bi trebao imati nikakvih problema kad pogledaš konkurenciju, tako da nekako situacija je takva da ti se vidjelo zapravo realno stanje obje ekipe, imaš Dinama s top kvalitetom, imaš Rijeku sa velikim problemima u kadru, a isto tako ekipom koja zna što želi, koja je organizirana i koja preko toga može ostvariti rezultat protiv kvalitetnije momčadi, nominalno kvalitetnije, zapravo stvarno se sad usudim reći kvalitetnije momčadi, ali imaš ekipu koja takvim utakmicama zna izvući rezultat, što si dokazao i protiv Dinama u više utakmica i što si dokazao i u Europi, što ti zapravo velik nekakav razlog za optimizam za finale kupa koji ti ostaje ta šansa za trofej koji dalje možeš uzeti da na neki način spasiš sezonu koliko god ona po meni, ako ti izboriš Europu i igrao si osminu finala konferencijske lige, nije katastrofalna, ali s trofejom bi to izgledalo jako, zapravo puno bolje, tako da još bi išao u Europsku ligu, tako da svakako mislim da je utakmica pokazala
dosta pozitivnih strana sa obe ekipe, ok, nešto negativnije iz konteksta Dinama, čisto zato jer imamo puno veće očekivanje od njih, ali da, jedan derbi koji u drugom poluvremenu po meni uopće nije razočarao. A u kontekstu toga ja bih se malo samo prebacio i na tu utakmicu u Varaždinu koja nam nije tema, ali Renato je nabrojao 5 igrača koja smatra da su nositelji Rijeke, ja se slažem s njima. Rekao si Dantaš, Fruk, Vinjato, Radeljić i Barišić. Tako da, rekao si. U Varaždinu nije igrao ni jedan, igra je Vinjato, ušao je s 10 minuta, 15 zbog vraća se s ozljede, nije ni blizu 100% i ulazi u igru, osim toga nitko. I Rijeka u toj utakmici završi s 15 udaraca, Varaždin završi sa 2. Naravno, po meni moja filozofija da je uvijek ekipa koja pobjedi, da je na neki način zaslužila pobjediti. Ali ako gledaš kakva ekipa izašla na teren, da u ovoj utakmici Branko Pavić ulazi iz praktički ničega, nije bio ni u prvom ni u drugom planu, da ti ekipu moraš kombinirati, da ti krila igraju bek i veznjak. Znači svaka čast Lasicka su i Gojaku koji su mogu odigrati jako dobre utakmice, ali niti je Lasicka krilo, niti je Gojak krilo. I njima te uloge, pogotovo kad nema igrača poput Fruka i Vinjata, to nisu stvari koje oni mogu, na kojih se trebaš oslanja, nije uopće pošteno, uvijek govorimo, na svakom podcastu praktički govorimo da mi nije pošteno ocjenjivati ljude zbog onoga što nisu. Tako mi ne bi bilo pošteno ocjenjivati Rijeku koja igra sa Brankom Pavićem koji ulazi po prvi put i Lasickasom i Gojakom koji igraju van pozicije i općenito gdje nemaš igrače poput Fruka i Vinjata pa i Dantaša koji mogu to rješavati sami. Tako da sad stvarno ta situacija izgleda loše za Rijeku, ali ja sam i dalje uvjeren u ono što sam govorio nakon Europe, da je ta situacija dosta nekako neobična i da i u kombinaciji s ozljedama i kombinaciji s rasporedom s Europe da stvarno ta Rijeka može i hoće puno bolje s ovim što ima u Sanchezu i što ima na kraju krajeva u tim nositeljima i što oni mogu kad igraju jednu utakmicu tjedno i zdravi. Tako da zaključim to, svidjelo mi se ono izlaganje Sancheza na pres konferenciji gdje je istaknuo zapravo koliko te ekipe koji igraju u konferencijsku ligu, koje dođu do te faze, koliko se muče u domaćem prvenstvu, koliko ne mogu ponoviti uspjeh koji su imali u sezoni prije. Jasno, te ekipe igraju u jačim ligama, samim tim im je jača konkurencija, se izboriti Europu, ali onda zapravo pogledaš to da Rijeka igra s time, da je Rijeka igrala s tim ekipama i to bi onda samo po sebi trebalo biti nekakav dokaz da nešto radiš dobro i da se nešto događa ipak da nije na toj razini da si ti sad imaš koliko je 40 i nešto bodova, da je to totalni debakl od sezone kad uzmeš sve stvari u kontekst. Evo Renato, ako ti imaš još šta nadodati. Pa da, mislim, meni je stvarno žao da prije ovog podcasta nisam uspio pogledati utakmicu sa Varaždinom, zato što stvarno ponovno je narativ da Sanchez mora ići, da evo, priziva se Kek, da je sve loše, a s druge strane evo, imao si ta 3 boda na Maksimiru koje apsolutno niko nije očekivao do 85. minute. Zapravo ti se sve srušilo u toj minuti jer ti je Oreć dobio drugi žuti, jer ti je Radeljić dobio žuti zbog prigovora zbog kojeg nije mogao igrati i u Varaždinu. Na kraju te preko te Radeljićeve strane i padne gol Tavaresa, ali kažem, neću pametovati o toj utakmici, ali opet znamo šta je Varaždin, znamo koliko su i pragmatični i direktni i dobri onome što rade i da im je ta jedna situacija, ta jedna dubinska lopta na koncu donijela pobjedu uz onaj udarac koji je Latković imao u prvom dijelu, Rijeka s druge strane 12 kornera, kako si ti rekao 15 udaraca, nisu bili preopasni, ali stvarno nisi vjerojatno po prikazanom zaslužio uzeti samo jedan bod iz ove 2 utakmice i nije situacija baš toliko loša koliko se prikazuje jer ta Lokomotiva do koje ćemo doći i koja ti se približila u posljednjih 5 kola ima Osijek, Varaždin, Rijeku, Dinamo i Hajduk, tako da ti si dalje u vrlo dobroj poziciji da završiš 4., a preko kupa možeš osigurati Europa ligu. Veći mi je problem to što ne vidim nekakvu perspektivu kako ćeš na ljeto izgraditi ovu ekipu. Mislim da
mislim da se ta energija navijača i sve skupa treba više malo usmjeriti na projekt, a manje na trenera koji stvarno radi u ultra ograničenim uvjetima. I da su svi zdravi, vjerojatno bi se Rijeka mučila u nekim utakmicama, a kamoli ovako kada baš 5 nositelja igre nemaš, 5 od 5 ih nije bilo u Varaždinu. Osim toga, evo, malo čisto i o Dinamu. Malo me podsjetilo to drugom poluvremenu na ono razdoblje prije, s obzirom da je Hodža zamijenio Vidovića, da je Goda bio lijevi bek, Galešić desni, dosta statičan. Dinamo onako, kao ono što smo gledali prije, kada je Beljo bio usamljen, tako mi je djelovalo u drugom poluvremenu. Nije to razlog za brigu, jer Vidović će se kad tad vratiti, Vinlov je također tu, to je ekipa realno na kojoj Dinamo i mora graditi za iduću sezonu, nego je to čisto na uzorku te jedne utakmice. Mislim da je najviše to razlog, uz činjenicu da Rijeka stvarno jako dobro pod Viktorom Sančezom igra utakmice protiv jakih protivnika i više se kao navijač bojim ovih HNL utakmica nego recimo finala kupa, za koje sam čak i pod ovakvim izostancima iz navijačke strane optimist, ali kažem, s Dinamove strane nema nekog pretjeranog razloga za brigu. Uostalom, evo, gledali smo i utakmicu protiv Istre gdje je opet kvaliteta došla do izražaja. Beljo je nastavio svoj lov prema Eduardu da Silvi, Stojković je ponovno zabio i Kovačević je nakon utakmice istaknuo da možda mu je žao da nije pao 3. 4. gol u drugom dijelu, ali generalno da nema što zamjeriti igračima, jer Dinamo zapravo u nedjelju može postati prvak ako pobjedi Varaždina ili ako prije toga Rijeka pobjedi Hajduka, tako da nedjelja bi vrlo vjerojatno mogla biti slavljanička na Maksimiru i tu se zapravo piše i kraj te neke njihove lijepe priče na ovo proljeće, a onda nakon toga opet imaš priliku dati priliku nekim mlađim igračima. Vidjeli smo da Dinamo ima jako dobar potencijal, svi ovi dečki koji dobro igraju u onoj Premier ligi mladih sada mogu dobiti i minute u prvoj ekipi. Biće zanimljivo kako će Kovačević balansirati njih i pripremu za finale kupa, ali evo, zato smo tu da ispratimo do kraja sezone. U svakom slučaju Dinamo je definitivno vratio naslov u Zagreb, to je sada samo pitanje kola. Da, i s tim ćemo prijeći zapravo na iduću temu, prijećemo na temu Lokomotive, prijećemo na temu ekipe koja, pričamo o toj borbi Varaždin-Rijeka, sad smo spomenuli da su oni ti koji se bore za to 3. i 4. mjesto, da je ekipa koja im prva prijeti Lokomotiva, što zapravo možda se i nije očekivalo u javnosti, jer Lokomotivu se uvijek gledalo u toj grupi sa Goricom kao ekipa koje su 7. i 8. sigurno, i onda se tu bore Slaven, Varaždin i Istra. I ono, stvarno taj nekakav rast sad opet u 3., odnosno sad već u 4. krugu prvenstva, u usporedbi s onim drugim gdje nisu imali nijednu pobjedu, ti zapravo pokazuje ono što mi govorimo jako često, da ta ekipa koju vodi Nikica Jelavić i način na koju vodi, da zapravo ta ekipa funkcionira jako dobro, da ta ekipa ima svoj identitet, što je za jednu momčad koja seli jako puno igrača, jako pohvalno za trenera i jako važno za izvlačenje maksimuma iz takvog jednog kluba iz sredine tablice. Tako da, Renato, kako ti vidiš općenito, evo, prokomentirat ćeš nam malo i iskustvo s te utakmice sa Slaven Belupom na kojoj si i bio, pa i općenito malo o Lokomotivi u toj utakmici i općenito Lokomotivi tijekom cijele ovog 4. dijela prvenstva. Pa da, nekako kao i početkom sezone u Engleskoj, kada se svaki tjedan neko drugi borio za ligu prvaka, pa smo imali priču o jakom Evertonu, jakom Brentfordu. Čini mi se da je i HNL ove sezone takav, kogod poveže 2-3 pobjede odjednom je u borbi za Europu, ali to je tako jer je liga jednostavno izjednačena. Sjećamo se Lokomotive iz prvog kola nastavka protiv Vukovara, gdje je Vukovar da je pobjedio tu utakmicu, mi pričamo o Lokomotivi u borbi za opstanak i čak smo to najavili kao svojevrsnu prekretnicu u borbi za opstanak i gdje ti realno Butić promašuje Zicera za, čini mi se, tada 2-0.
pa onda pravi penal, pa se utakmica okreće i tako Lokomotiva je plesala po rubu i onda kad je nakon dugog vremena zaredala te nekakve pobjede, znamo i da Jelavić ima one videe u slačionici, momci zaslužili ste ovo jer ste borili, jer ste patili, tako da u tim nekim trenucima sezone stvarno nije bilo lako, ali u principu to njihovo iskustvo, ta rutina u HNL-u je došla do izražaja, osvojili su dosta bitnih bodova u susretima sa ekipama koje su im blizu na ljestvici i to je zapravo ovog proljeća bilo i ključno i jedna takva utakmica je baš ova sa Slavem Belupom. Inače, Lokomotivu smo navikli u zadnje vrijeme gledati u formaciji 3-4-3, ali tu se nešto malo i promijenilo, uglavnom doćemo do toga. Ta utakmica, evo, imamo ovdje screenshot, možeš, sa Slavenom Belupom. Slaven je bio u jako teškoj poziciji uoči ovog susreta, imao jako puno izostanaka i to je često floskula, ali ovaj put stvarno nije. Ljudima je falio Nestorovski, nije bilo Mitrovića, Grgića, pa Tomislava Božića. Vjerojatno sam nekog i zaboravio, ali kompletan roster, Jakir na ljevoj strani, Žuta, pa čak i Jović, 3 lijeva beka su im falila do te mjere da je mladi Marko Petrović koji nastupa za Koprivnicu u 4. ligi debitirao sada za Slaven jer je na dvojnoj registraciji. Tako da stvarno nije bilo lako i Mario Gregorian nije imao previše izbora. Postavio je svoju ekipu u 5-4-1 formaciju, čekao je protivnika, sabio se u srednji blok. Evo, sve govori činjenica da mu je jedan onako robustni veznjak Čubelić igrao desno krilo, pokušao je tu dugim loptama na njega spojiti Dabru, eventualno sa Krušeljom kao desnim braničem nešto napraviti, ali većina utakmice izgledala ovako. Lokomotiva imala loptu, Slaven se sabio u te dvije linije i lopta je kružila neprestano. Onako, odlučio sam otići na tu utakmicu jer zašto ne, i bilo je grozno, bilo je užasno, bilo je jako hladno, vjetar je puhao, a nogomet je bio jako loš. Jedni nisu htjeli, drugi su tražili način kako da probiju njihove linije i to je pola sata izgledalo vrlo loše, šanse nisu dolazile, mislim da je prvi udarac bio u 18. minuti i to poprilično slabašan. I u takvim uvjetima je Slaven prvi poveo iz penala i taman kada misliš da će se utakmica oživjeti, da će Lokomotiva morati ganjati taj gol pa ćemo dobiti nekakva uzbuđenja, ne, Lokomotiva za 15 sekundi izjednači i opet se sve vrati na početne postavke. Možeš samo malo i vratiti onu sliku. U toj Lokomotivi je zapravo zanimljiva promjena formacije koju sam spomenuo. Sada ona igra na papiru sa 4, a otvara zapravo nešto malo drugačije. Kao što možete vidjeti na desnoj strani su dvojica stopera, a igrač koji je označen sa trokutićem, Matija Subotić, se spušta jako nisko. To omogućava bekovima Vešoviću i Pajaču da se dižu široko i tu su još ofenzivci i veznjaci kao što su Vasilj, Belcar, Bošković, Sabra i Sušak. To je način na koji Lokomotiva voli igrati iz razloga što su im zapravo dvojica bekova najbolji kreatori, najbolji ofenzivci i u konačnici su i njihove asistencije prelomile ovu utakmicu. Da, i ja ću se nadovezati na ovaj screenshot jer ono što je mene frustriralo, odnosno reći prvo što me nije frustriralo, svidio mi se Zoran Zekić u ulozi sukomentatora, malo mu moraju pojačati mikrofon, ali osim toga stvarno nekako za jednu takvu utakmicu kao što si ti rekao, i je nekad, volimo mi HNL, stvarno nekad takve utakmice bude teško gledati, stvarno je učinio takvom da tih prvih 30 minuta koji ste rekli da je bilo teško, a nisam mogao skiditi oči jer vidi što će se dogoditi, što će Zekić tu iskomentirati, ali da, što me zapravo frustriralo kod igre Lokomotive, vidimo ovdje na lijevom boku vidimo Pajača, dobro označenog sa strelicom, a isto tako Vasilja koji isto stoji jako široko i smatrao sam da tu stvarno nema potrebe da ti imaš 2 igrača toliko široko i mislim da su se tu zapravo smetali dosta i da Lokomotiva nije mogla zapravo puno toga kreirati jer
s Vasiljom ovdje široko, vidimo Rijeka nema igrača koji bi ovdje, vidite ovaj prostor između krila, veznjaka, ispred stopera, da ti igrač prijeti, da ti može primiti loptu između linija. Ako dođeš do Pajača, naravno želiš ubaciti loptu, imaš igrača manje koji ti tu zapravo ne radi ništa i smeta Pajaču u putanji da nosi loptu naprijed. I frustriralo me to sve do prvog, možda i nije prvi trenutak, ali glavni trenutak, ušla su krila u sredinu, 5 sekundi nakon je Pajač ubacio loptu, Lokomotiva je dala gol. Vidjelo mi što čekaš s tim? Zašto ako dižeš bekove visoko ti stoji krila široko, ali kad ih uđeš u sredinu funkcioniraš puno bolje, najjača snaga su ti ubačaj, imaš tu opasne igrače i kad doneseš loptu do Vešovića i Pajača, tu možeš biti strašno opasan i bio si. Što ti je dokaz toga koliko Lokomotiva zna šta radi kad malo krenu u sve to. I eto, samo mi je to bilo jedno zapažanje, ali Lokomotiva stvarno mi se sviđa sa tim izgradnjom s trojicom, bilo to s trojicom ili ovako kao što si ti rekao s dvojicom plus Subotićem. Lokomotiva koja ima te rotacije, to ističemo cijele sezone, jer recimo Belcar bi bio nominalno lijevo, a Vasilj u sredini, a sad ovdje vidite na slici Belcar je tamo kod suca, a Vasilj je na krilu, tako da te rotacije ako su u sredini i ako su dobro organizirane, što mislim da još oni mogu rast, naravno s novim igračima i sa još većom količinom teg eksperimentiranja i igravanja koje radi Jelavić, da to može biti još bolje i rekao bih da je Lokomotiva zasluženo tu gdje je, jer rade jako dobro cijele sezone, stvorili su taj identitet fizički jake momčadi s puno visokih igrača, s puno igrača koji su jaki u skoku, što im donosi prednost. 2 gola iz centar šuta prošlu isto glavom, gol, pa svako malo golovi iz prekida, to im je postali su na neki način Arsenal, osim to što nemaju kontrolu, ali dobro, nije ni Arsenal zadnje vrijeme u nekoj bajnoj formi, tako da možda je možemo poušti uspod, šalim se naravno, ali svakako Lokomotiva, rekao bi, ugodno iznenađenje. Nisu najljepša ekipa za gledat, to je sigurno, za nekog tko želi gledat nekakve, sad ne znam, dodavanja po podu, ali ekipa koja, kao što smo rekli, zna što želi i to radi jako, jako dobro i po meni s dosta limitiranim kadrom to radi kad bi išli igrat neki drugi stil nogometa, znači jako su dobro usmjereni, što je uvijek jako pozitivno, jako bitno za ekipu kojoj uvijek prijeti nekakvo ispadanje iz ligi, a oni su u poziciji za borbu za Europu, tako da svakako jako, jako pozitivno. Imaš li ti, Renato, šta nadodati? Da, možeš sada i maknuti ovu sliku. Dodao bih još što se tiče njihovog kapetana u ovoj utakmici, Matije Subotića. Jedan igrač koji je 2007. godište, jako mlad i onako prošao je po podacima sa semafora, započeo u Ponikvama, kasnije prošao sve mlađe uzraste Lokomotive i jedan veznjak kojeg smo još u prvom kolu u našoj grupi isticali ja i Alex, jer mi se svidio stvarno kako mirno rješava situacije pod pritiskom, kako sudjeluje u izgradnji napada, kako me, pa čak bih rekao da ne pretjeram, ali podsjeća fizički na Kovačića. Jako je zanimljiv, u mladoj reprezentaciji vuče sve konce, a treba napomenuti da se ta reprezentacija plasirala među 8 najboljih ekipa u Europi, pobjedila je Francusku, Norvešku i Švicarsku. On je uz Patrisa Čovića iz Verdera i Lovru Čelfija iz Barcelone bio glavni u toj ekipi u veznom redu i u ovoj utakmici dobio čast da bude kapetan, kako nije bilo Kollingera, nekim stvarno iskusnim igračima poput i Pajača i Vešovića, što je velika čast. Vidi se da Lokomotiva na njega gleda kao projekt, jer normalno sama ta traka to govori, ali isto tako način na koji Lokomotiva igra. On se spušta, u neku ruku je malo i zaštićen jer prima loptu u situacijama gdje nema pritisak najčešće i gdje on gradi napade koje realno mogu graditi stoperi, ali na taj način on dobiva na sigurnosti, on se uči nogometu i on postaje od prvog kola do danas sve bitniji za tu Lokomotivinu igru. Čini mi se da apsolutno može biti potencijal u hrvatskom nogometu jednog dana i u reprezentaciji ako se razvije kvalitetno. Naravno da ima nekakve i mane,
recimo fizička igra u obrani, tu bih ga svrstao sa Hajdukovim veznjacima, ali stvarno kako je miran na lopti, kako se okrene pod pritiskom, to je vrhunski. Isto tako, evo, i u drugoj ekipi u Slavenu bih istaknuo Mažara, još jedna vrlo dobra utakmica, iako je izgubio, onako vrlo lako na niže 2-3 igrača, vrlo je aktivan kao osmica, što je sada igra u 5-4-1, jako često iz drugog plana prođe po krilu, uđe dijagonalno pa traži loptu koju onda može ubaciti, iz koje može napraviti kvalitetan centaršut, tako da isto zanimljiv igrač i tako u tim nekim kontekstima loših utakmica, nevremena, praznih stadiona, jer je počela i kiša u tom trenutku, a mislim da je bilo iskreno više službenih osoba nego navijača. Stvarno se može pronaći tu i tamo kakav dragulj, tu i tamo kakav zanimljiv taktički detalj. Što se tiče te borbe za Europu, bio u njoj Slaven u jednom trenutku pa je naglo pao. Mislim da Lokomotiva iskreno stvarno do kraja sezone neće daleko u njoj. Ima Osijek koji se diže, ima Varaždin i onda ima onda Rijeku, pa Varaždin, Dinamo i Hajduk, to su ipak sve favoriti, ali mislim možda iznenade, ali u konačnici nije to zapravo ni bitno. Oni su dobili prolaznu ocjenu za ovu sezonu. Dodao bih samo i da se Slaven oglasio na društvenim mrežama, inače onako jedna mirna ekipa, ali dobio je i Slaven malo očito hejta svojih navijača zbog nedavnih nastupa, pa se oglasio da je normalno izgubiti utakmicu s obzirom da ti fali 10 prvotimaca i da je stvarno situacija jako teška, i tu se apsolutno slažem. Gregurin je radio s onime što ima. Ja bih čak rekao da je vrlo dobro pripremio utakmicu s obzirom na ono što ima, jer pa bio je blizu boda, u konačnici mogao u nekim situacijama doći i do pobjede, jer je Slaven imao nekakve opasne izlaske u drugom dijelu, tako da mislim da je sav zapravo, da su sve kritike na Slavenovu igru u ovom trenutku neopravdane. Da, u Slavenu ćemo isto, sigurno ćemo sve i ostale te ekipe sa sredine na tablice ćemo proći sigurno i u narednim podcastima. Mi ćemo sad prijeći na našu zadnju temu, a to je Hajduk. To je Hajduk koji je kiksao u zadnje 2 utakmice. Fokusirat ćemo se primarno na ovu utakmicu sa Osijekom, ali mislim da sve probleme koje smo vidjeli, koji su se vidjeli protiv Osijeka, su se vidjeli i protiv Slavena, ako čak ne i na lošoj razini, jer poprilično možda vjerojatno je čak, mislim da ovo drugo poluvrijeme koje je Hajduk igra protiv Osijeka je bolje od bilo čega što je odigrao protiv Slavena, tako da svakako 2 utakmice koje ne ulijevaju nekako povjerenje, ali ja bih nekako pisao kao, pa najružno mi je reći očekivanima, ali vidimo nekakav uzorak gdje se te utakmice ponavljaju. Te utakmice su se ponavljale, ja se sjećam 2024. To je već kad je Hajduk ispao iz borbe za naslov, igrao je protiv Varaždina. Na Poljudu isto ovakva utakmica, ne igraš za ništa i Varaždin ti dođe, dobijete 1-0, ti ne zapucaš na gola. Od te ekipe nije bio ni sadašnji trener, nije bilo ni 13-16 trenutnih igrača, bili su samo Sigur Pukštas i Durdov, ako mu to nije debit, to mu je onda jedna od prvih utakmica, znači praktički samo Sigur i Pukštas, ako netko želi reći da su Sigur i Pukštas razlog zašto Hajduk, da su oni kao nekakav zajednički nazivnik zašto Hajduk kiksa svako malo, mislim da to ipak nije pravi razlog, ali kad vidiš to, na kraju krajeva vratiš se i na prošlu sezonu, događaju ti se iste utakmica, Pukšta znamo pod Gatuzom nije bio ni u prvom planu, a nije ni Sigur na neki način, tako da vidiš da je to nekakav problem koji je vezan za klub, da je to problem koji se ne može riješiti nekakvom smjenom trenera, ne može se riješiti sad, jer uvijek kad je se izgubi utakmice su eksplozivne analize, ovaj trener, mi smo luzeri, kako to mi igramo pod ovim trenerom, a vidiš da si igrao i pod Gatuzom koji je totalno drugačiji karakter od Garcije, igrao si pod, ne znam, ko je tad već bio, Karoglanom, Jurom Ivankovićem, kad spojiš ta 4 trenera, oni po svojim profilima ne mogu biti različiti nego što jesu. Znači, nije sad da ti kažeš, ajmo sad zaokreniti smjer, bit će dobro. Jer nije uopće do toga,
neke stvari se moraju gledati kroz kontinuitet, koliko god ja ne volim riječ proces samu po sebi u nogometu, mislim da je ona se strašno previše koristi u nekim trenucima kad ne bi trebala, ali kad gledaš čak ne ni proces, nego jednostavno moraš shvatiti da stvari koje se moraju popraviti su one koje se tiču kontinuiteta, one koje se tiču nekakve stabilnosti kluba, a ne onoga što se dogodilo na terenu. A sad ćemo prijeći malo i konkretno na utakmicu. Što je to Hajduka mučilo u prvom dijelu? Prije svega mučilo ga je, bez slike ću prvo, ali prije svega mučilo ga je nikakva količina kretanja. Vidimo ovdje Osijek se brani u nekakvom rombu, znači 2 napadača, 1 desetka, može se to reći 4-3-3 kako god želite, ali vidimo dosta usko s ciljem zatvaranja sredine. Hajduk je pokušao na to odgovoriti tako što je uvlačio Sigura u sredinu uz Pajazitija i pušta se iz skoku digne više i onda ona klasična Sitijeva, mislim nije više Sitijeva, ali oni su je popularizirali 3-2-5 struktura, gdje je Hajduk to pokušao riješiti tako što je pušta se izvlačio široko. Ali vidimo ovdje, mislim da je to Bukvić, nije mi baš najbolja, ne mogu baš najbolje vidjeti. Je, Bukvić. Da, ali igrač koji kod Pukštasa ga lagano može ispratiti. I tu je Osijek zapravo imao dosta laganu situaciju jer je mogao zatvoriti Hajduk na strani, a Hajduk je tamo imao 2 dešnjaka, Pukštasa i Vrajkovića, koji se nisu mogli izvući jer ih igra vuče prema out liniji gdje Osijek ima i tog veznjaka i beka gdje može sve iskontrolirati, a po meni je to bilo važno iz razloga što smo vidjeli kakve situacije su se trebale događati s puno više protrčavanja, događali su se kad je Almena ušao, iako ih ni on nije koristio najbolje. Jer vidimo ovdje Osijekov taj trojac u sredini, općenito kad imate trojac u sredini, logična stvar je nekako da zatvaraš sredinu, ali kad lopta ide prema strani da se sva trojica trebaju pomicati. A kad igrači pokrivaju tu udaljenost, normalno je da će se u svim ekipama, pogotovo ekipama kao što je Osijek, koji u svo dužno poštovanje će se otvarati prostori između tih veznjaka. Pa vidimo ovdje, evo Rebić, kako je Sigur protrčao, Pukštas je protrčao i Almena kao ljevak ima situaciju da odigra Rebića između linije. I to su stvari koje su se morale događati češće. I ako pogledate onu situaciju gdje je onaj prvi put kad Hajduk traži 11-terac, kad su Šego i Pukštas iskombinirali i Pukštas je pao u 16-tercu, ta akcija zapravo kreće iz iste stvari. Nije bio Almena nego Sigur, ali puno više, znači protrčavanje i nakon toga se Rebić ubacuje tu u taj prostor između linija i imaš igrača koji može prenijeti prema naprijed. To Hajduk u prvom poluvremenu nije radio uopće i nekako moram iz tog konteksta pohvaliti zamjene koje su ušle u igru, jer i Huram i Melnjak i Durdovi, moram se posjetiti ko je sve ušao, ali nema veze, svi igrači koji su ušli po meni su donijeli jednu jako dobru energiju, jer i Almena, zaboravio sam Almenu, jer su donijeli dobru energiju, jer to nisi imao u prvom dijelu, ali po meni to nije opravdanje. Po meni nije opravdanje, donijeli su oni energiju i sad je to dobro jer su oni donijeli energiju, imamo igrače na koje možemo računati. Meni je problem zašto se to nije dogodilo od početka, jer nije se stanje utakmice promijenilo. Ok, Osijek je poveo, ali Osijek i prije toga se praktički bio podređena ekipa koja se primarno brani i to je ostalo nakon gola i rješenja koja se trebao tražiti se nisu promijenila. Znači nije Osijek mijenjao strukturu, nije se pretjerano ni osjećalo da se nešto puno mijenja, samo je Hajduk po meni postao puno aktivniji, što je problematično i veže se za nekakve te probleme sa i fizičkim i s mentalitetom. I kad Robert Graf, novi sportski direktor, dođe na pres konferenciju i priča o tome da Hajduk ima GPS na razini druge poljske lige, te jasno ti bude zašto je to i u čemu je zapravo problem i to možeš vidjeti nekako i na živim primjerima. Imamo i pitanje, zato doćemo do toga kasnije pa ćemo malo detaljnije o tim GPS podacima, je to problem Hajduka ili HNL-a, ali da, općenito jedna utakmica u kojoj ne treba po meni dramatizirati na nekakvoj individualnoj razini, jer po meni ta utakmica nije sad nekakav izoliran incident koji je sramota. Sramota je po meni što se dopuštaš da si spustio sebi standarde kluba u raznim stvarima, da ti se te utakmice događaju češće nego što bi trebale,
ali to je tema koja po meni je vezana, pa zapravo nije ni za nikog pojedinačno, nego za općenito nekakvu stabilnost i kontinuitet i infrastrukturu koju sve skupa nedostaje Hajduku posljednjih godina. Pa evo Renato, ja sam kao uvijek je tema Hajduk imao pretjerano dug monolog. Kakav je tvoj komentar u utakmici? Znam da si nam ti pripremio nešto vezano i za Osijek, kako je u toj svojoj ideji, iako nisu pretjerano dolazi naprijed, da se vidjela ta ideja kako je u fazi obrane, tako i u fazi napada. Da, i mislim da se ta situacija jako dobro nadovezuje na ovo što si ti pričao o manjku energije, a možeš odmah i pokazati. Osijek, kao što si rekao, nije puno u prvom poluvremenu izlazio, u drugom još manje, ali neke razlike su u odnosu na Rujevicu postojale. Nisu bili tu Akere i Matković, nego su u napadu bili u nešto povučenoj roli Vladan Bubanja te Arnel Jakupović zbog teške ozljede Antona Matkovića, kojim ovim putem želimo i brz oporavak. Nažalost, tako mlad dečko, a već drugi put teška ozljeda koljena i stvarno to je jako ružno i ne želimo nikom takvu sudbinu, ali eto, kad već je, da se što brže oporavi. Ali Osijek je dobio nešto sa promjenom tih igrača i mislim da je Radotić jako dobro prepoznao taj manjak Hajdukove fizike u sredini o kojem pričamo i tu je stavio Bubanju koji je onako skoro pa i dvometraš, jedan od najvećih, snažnijih veznjaka u ligi. I kao što vidimo, ovdje je situacija gdje se Jakupović spušta nisko i prima loptu. Sad vidite ovu strelicu od Marešića do Jakupovića. Da, njih dvojica su u početku akcije bili skupa, ali u Hajduku jednostavno nije bilo žara, energije da on sad njega isprati u visoki pressing, a nije bilo ni komunikacije da vikne Skoki ili nekom od veznjaka da preuzme Jakupovića. Jakupović prima loptu od svog stopera, bez ikakvog pritiska, imao je 5-6 sekundi na njoj, a istovremeno Bubanja utrčava u prostor, jako dobro prepoznaje prostor, ulazi iz drugog plana i ulazi na poziciju špice. Samim time što on ulazi na poziciju špice, u Hajduku je panika jer praktički oba stopera, Šarlija ok, malo više, Marešić ga definitivno ne može zaustaviti u skoku, a na drugoj strani, s obzirom da je Bubanja jako dobro prepoznao to, pa je vezao za sebe Šarliju, s obzirom da je Sigur mora ostati sa Omerovićem, Bukviću se otvara velik prostor i možemo sada vidjeti što se kasnije dogodilo. Bukvić je u taj prostor utrčao, dobio je loptu od Jakupovića, Bubanja i Omerović zapravo imaju svaki po jednog čuvara i da je Osijek ovo malo bolje izveo, recimo da su njih dvojica napravili križanje, pa Bubanja na prvu stativu, a Omerović na drugu, ili da je Bukvić jednostavno bio malo smireniji, ovo je vrlo vjerojatno i 0-1 na Poljudu i to je samo jedan takav primjer kako Osijek u ovakvim utakmicama jako dobro prepoznaje situacije u kojima može kazniti suparnika, to je radio i na Rujevici. I dalje to meni nije neka impresivna igra, ali je neke stvari ipak Radotić promijenio. Za ovo nemamo sliku, nažalost, ali možeš vratiti onu prvu sliku Hajduka gdje se Osijek branio, jer je jako zanimljivo kako se Osijek postavio u fazi obrane. Umjesto da se brani u petorci, kao što je to činio na Rujevici, i onda su Petrusenko i Mehija puštali jako puno prostora, kao što Duje ranije rekao, Bukvić je stao nešto uže i onda se igralo 4-3-3, a to savršeno paše Čolini koji je onako lijevi branič i može tvoriti četvorku, ne mora biti stoper. Tako da na taj način je sredina bila nešto gušća, puštalo se nešto manje prostora nego protiv Rijeke, ali isto tako mislim da je Hajduk morao neke situacije bolje iskoristiti. Prvo poluvrijeme 3 puta je lopta došla do Ante Rebića i 3 puta je bilo opasno i sad se meni tu onako malo i vraća film na Pijacu kada je bio u Rijeci. Ti vidiš da loptu udara drugačije, da je jako opasan, da je jednostavno klasa iznad svih i to vidim na Rebiću, ali jednostavno ni jedan ni drugi nisu u tom kontinuitetu dobivali loptu i sad ne znam je li to do toga što on ne može pa ga se dozira na recimo 3-4 akcije po poluvremenu, ali protiv jednog Jovečića koji ipak nije jedan od boljih bekova u ligi stvarno je radio što je htio. I da je lopta više stizala u te zone, a realno je mogla jer je Osijekova obrana bila jako uska, Hajduk je mogao biti puno opasnija. A to prvo poluvrijeme se manje više svelo na izgradnju napada
koja je znala probiti tu prvu Osijekovu liniju obrane, ali nakon toga stvarno bez konkretnih prilika, kao što si ti rekao, da ne ponavljam, drugo polovrijeme puno aktivnije, svidio mi se taj mladi Huram, ipak je to 2009. godište, 17 godina, a onako baš aktivan, pucao je iz voleja, znači nema straha, nema respekta prema starim suigračima, što je meni uvijek pozitivno i dobar znak, evo, za jednog mladića. Da, sad sam se sjetio kad sam nabrajao te igrače koji su ušli u igru, njega sam zaboravio, on je zapravo među njima. Pa možda nije bio najimpresivniji, meni je Melinjak bio najimpresivniji, ali kad po smislu predstave, u smislu toga da gledaš da je to moj drugi nastup, prvi nekakav zapravo drugi nastup, sve skupa, da je jako impresivno, tako da slažem se i mislim, vidi se da ga je s razlogom Garcia priključio prvoj momčadi i sad te utakmice ne bi volio da se stvara sad nekakav nepotreban pritisak jer je sezona praktički riješena i da tu možeš bez nekakvog stresa i skok i Huramu dati nekakve minute, pa i svim tim igračima, mislim, većina ih se već etablirala, da ti Brajković nastavi u nekakvoj minutaži, da ti Hrgović nastavi koji me nije zapravo oduševio u ovoj utakmici, ali mislim da su te stvari vezane dosta i za mentalno stanje. Ne kažem da je on sad u lošem mentalnom stanju, ali nekako na terenu da imaš nekakvu hrabrost veću, da u nekim trenucima odigraš prema naprijed, da se ne bojiš nekakvih stvari, to je ono što očekujemo od njega i mislim da on do toga može doći nekakvim kontinuitetom. Ali općenito volio bi da mladi dobiju priliku, da i ja isto tako igrači općenito na koje znaš da ćeš računati iduće sezone, što bi sad već nekako i trebao znati, početi planirati s novim sportskim direktorom, tko će ti tu biti, a tko neće, da stvoriš nekakav kostur. I isto tako, samo da se nadoveže, jako mi je pozitivno ako su istine, ako Hajduk dovodi ovog albanskog veznjaka Brutua, kojeg je sve spominjalo da ga i Rijeka želi dovesti. Ne znam apsolutno ništa o njemu, neću lagati da znam, vidio sam da igra poziciju ofenzivnog veznog, ali apsolutno mi je pozitivno što Hajduk 24. dogovara prvi transfer i mislim da ključ svega je da ti postoji scouting, da ti transfere, bar nekoliko transfera možeš riješiti prije priprema, da u Europu ne ulaziš kao svake godine nespreman sa 5 igrača koje si prodao, nisi doveo nikoga, ove koje si doveo su ti tu došli prije 3 dana i ne mogu igrati od početka, nego ti ulaze u 70. i to smo vidjeli milijardu puta svake sezone, tako da ako će se još par transfera riješiti do početka priprema, meni je to apsolutno pozitivno. A s tim ćemo, mislim da nemamo više ništa za reći praktički oko Hajduka, prijećemo i na naše ove teme. Imamo rubriku navijača kola, imamo nemate video, ali imamo sin od Josipa Radoševića koji radi popularni 6-7, koji smo fanovi mi na Slacku i moja cura koja će gledati ovo će biti oduševljena ovom. Ja ću samo reći da ako nam Alex nije ugasio podcast kad smo navijali za Atletico, da sad hoće. Da, za Atletico navijamo i u polufinalu, ističemo 6-7, znači ako nas ne bude idući tjedan, znate zbog čega je to. Ali eto, prećemo i raspored iduće kola prije što krenemo na pitanja. Opet ćemo imati, mislim, normalan vikend, ne vraćamo se ovom rasporedu HNL-a. Slaven i Vukovar će započeti kolo 25.4. u Koprivnici, nakon toga Osijek Lokomotiva, utakmici koja može u kontekstu Lokomotive, ako nastave možda i zakomplicirati tu borbu za 4. mjesto. Nakon toga jadranski derbi kola, Rijeka Hajduk, Rijeka zapravo u situaciji u kojoj treba pobjeda. Hajduk je dokazao da kakve god da su forme da se neće provesti dobro protiv Rijeke. Dinamo i Varaždin, utakmica Varaždin, pa mislim ne usudim se reći da su oni u komfortnoj situaciji, ali da njima i poraz ovdje neće dramatično promijeniti situaciju, pogotovo ako Rijeka ili Lokomotiva ne uzmu sve bodove, a za Slaven vjerojatno hoće, ali ne bih rekao da oni su ovakvim ozljedama mogu konkurirati do kraja sezone. I za kraj kola Gorica Istra, nekako isto Gorica se isto možda, ma i ne mora paziti, oni su se osigurali, Istra
koja mislim da neće ima neke šanse, ali pod novim trenerom će svakako biti zanimljivo za gleda. Pa evo Renato, imaš li ti koju utakmicu za istaknut osim tog jadranskog derbija koji je uvijek i kad se ne igra za ništa uvijek uzima pažnju? Pa da, pogotovo jer Rijeka zapravo može Dinamu dati titulu, čini mi se i prije utakmice, to treba možda i provjeriti. Uglavnom, pa da, u Osijeku bi moglo biti zanimljivo, mislim da ove utakmice koje otvaraju i zatvaraju kolo su najmanje atraktivne, ali bilo je nekada i Gorica Istra 5-4, pa evo, ako može opet, ne bi se bunili. Da, i s tim ćemo prijeći na naša pitanja koja ste nam postavljali. Proćemo pitanja sa dvije. Sad postavili smo računali da ćemo snimati prošli vikend, ali nismo, nažalost, pa ćemo odgovoriti na pitanje od ovog prošlog tjedna. CXL 5XN nas pita, sportski pozdrav. Je li Varaždin nešto poput hrvatskog Fulama, vrlo zdrav model poslovanja gdje se pokušavaju oživjeti igrači koji su nekad glasili za velike talente i igrači koji su usporili ozljede da razviju svoj pun potencijal, i je li Nikola Šafarić bolji i bitniji za klub kao trener ili kao sportski direktor? Pa evo ja ću reći nekakav dio ovog pitanja, mislim da je Šafarić zapravo bitniji kao, ne bih rekao možda je kao da je bitniji kao sportski direktor, ali zapravo kad imaš nekog takvog za kojeg znaš da se možeš osloniti, mislim da onda možeš graditi kontinuitet, jer on odlučuje sam sebi i samim time neće mu se dogoditi da trener želi nekog igrača, a sportski direktor ne želi, osim ako je šizofreničan, šta nije, a onda događaju mu se situacije, tako da možeš raditi nekakav kontinuitet koji je po meni prvi razlog zašto je Varaždin konkurentan, jer kad ja gledam Varaždin pojedinačno, mislim da oni nisu ništa bolji od Slavena trenutnog sa ovim ozljedama jesu, ali od Istre mislim da nisu ništa bolji, pa i čak i sa tim ostalim ekipama. Dobro, rekli smo, ali Slaven onaj od početka sezone mislim da jesu bolji. Pa evo Renato, ti možeš na ovaj prvi dio, šta misliš o Varaždinu općenito i o toj politici igrača koju dovode? Ja bih nekako rekao čak da je to politika svih ovih nižih HNL klubova, da pokušavaju nekakve te igrače uzeti koji nisu uspjeli u većim sredinama, ali da Varaždin to radi zadnje vrijeme pogotovo dobro, posebno dobro. Da, svi rade, ali nitko kao oni, i tu je zapravo, evo, sve rekao čovjek. Šafarić je i jedno i drugo, i pričao je na podcastu da on zapravo ima pomoćnog trenera kojem daje velike ovlasti, jer nije lako, pogotovo tijekom prijelaznih rokova, uskladiti ta dva posla, ali rekao je da mu je najvažnija stvar karakter, da mu je to bitnije od same igračke sposobnosti, i to se vidi na ekipi, jer oni stvarno dišu kao jedan, i tu i tamo kad dovedeš nekog možda malo tipa koji je onako slobodniji kao što je Tavares u svojoj izvedbi, njega će ostatak ekipe iznijeti, i to je ono najbitnije. I sad ti imaš i Duvnjaka i Belcara koje si doveo, i kad tad računaš na prodaje, ali opet imaš nekog idućeg, recimo oni su se za to pripremili jer su doveli na zimu Canjugu i Linkovića, tako da stvarno vrhunski posao i primjer mnogim HNL klubovima. Žalim možda što i nemaju malo više kapitala, jer bi sigurno imali ko izlet u Europu. On je ovako i sam rekao da nažalost na ljeta će opet morati prodati trojicu najboljih igrača, tako da uvijek mi je žao kad tako neka lijepa priča kao što su oni zapravo ne može biti održiva, jer recimo nemamo TV prava kao Poljaci ili nešto slično, a stvarno ako itko zaslužuje da može graditi malo jaču ekipu, to je onda on, jer rad koji je napravio od ispadanja u drugu ligu do danas je nevjerojatan. Da, jer ja bih čak rekao, mislim, ja to ne mislim kao nekakvu uvredu, dapače, ali je njegova nogometna filozofija koju gledamo kao trener, to nije ništa spektakularno, to nije sad, naravno, po meni jednostavnost je nekad i najbolje rješenje, ali kad ti gledaš koliko ti je važno da dovodiš igrače za ono što želiš, i kad ti to uklopiš, kakva god da ti je ideja, da to može funkcionirati jako dobro. Naravno, opet ću reći da kad kažem jednostavno, ne mislim da je to nešto loše, ne treba se komplicirati kad se ne treba, to je cijela poanta. Nekakva nogometa je tih ekipa koje znaju što žele, će uvijek biti u nekakvoj povoljnoj situaciji. Isti korisnik nas pita, koliko kredita mislite da Mario Gregurina ima u Slavenu? Nalazi li se i on u vrlo nezavidnoj situaciji kao što se nalazio i Oriol Riera? Ma ja ne bih rekao, zato što smo istaknuli sve ove izostanke, slobodno može, a mislim, vjerujem da je gledao cijeli podcast,
jednostavno im nije lako u ovoj situaciji. Mislim da je unatoč tome jako dobro pripremio utakmicu s Lokomotivom, da se unatoč tome jako dobro borio sa Rijekom u kupu, uzeo bod Hajduku i mislim da je općenito Koprivnica puno zdravija lokacija za rad od Pule, jer na Gregurini prije svega cilj koji se postavlja prije ove sezone, nakon svih odlazaka, nakon Kovačevićevog odlaska bio isprofiliraj mlade igrače i budi negdje na sredini tablice i mislim da je to ispunio. Čak je bile su neke naznake možda te borbe za 4. mjesto, ali da je Varaždin izgubio 5 igrača ne bi ni on bio tu gdje je, tako da to je tako. Da, slažem se u potpunosti, mislim da spominjali smo to kad je Jagušić otišao, ja sam rekao za upravu Slavena, ako si ikad vjerovao u Gregurinu, sad moraš vjerovati jer će ti rezultati past. A to smo spominjali samo kad su otišli Jagušić i Agbepornu, ne kad su se još uzlijedili i Mitrović i Nestorovski i Grgić i Božić i 3 lijeva beka i mislim jedan desni bek čak. Znači, mislim da nisu usporedive situacije, mislim da ono što Gregurina pokazuje čak i u ovim utakmicama da je to bolje nego što je Rijera pokazivao čak i u utakmicama kad su pobjeđivali, tako da ne bih rekao da je Gregurina na tankom ledu, bar u nekakvom mom viđenju kako bi to trebalo funkcionirati. U Hrvatskoj nikad ne znaš kako će, vidjeli smo i gorih i ishitrenih otkaza od toga, tako da ne bi me ništa iznenadilo, ali ja i Renato se slažemo da mislimo da tu ne bi trebalo biti kakvih drastičnih poteza. Idemo Sven Roglić koji nas isto svaki put postavlja pitanje, tako da pozdravljamo ga i zahvaljujemo mu što nas prati. Ako se igramo sportskog direktora, vrlo popularno za nas Hajdukovce, istina, i ako je prednja linija riješena, Livaja Šego, Rebić i Almena Brajković, tu bih ga morao zaustaviti jer ne znam koliko je realno da Almena ostane, ja se isto nadam da je, ali što je po vama potrebno u veznom redu, što u obrani? Ako Siguri Pukštas odlaze, možda i Hrgović, tko ih mijenja? Hodak, Milišić, Skoko ili kupnja novih? Tko ide u B ekipu i koliko iskustva je potrebno za 3. NL Jug 4. rang i treba li tu dovođenje ili popunjavaš isključivo akademiju? Pa to mi je zanimljivo pitanje, zapravo mislim da i nisam u nekakvoj poziciji da to odgovaram jer nisam za taj rad drugih momčadi, ali vjerojatno će biti igrača, možda ne sad iskusnih igrača, ali igrača iz tog ranga koji će ti, jer sigurno nećeš prebaciti cijelu juniorsku ekipu tamo jer to mi onda nema smisla, onda što će ti juniori sigurno ćeš imati nekakvu kombinaciju toga, ali u kontekstu toga ko ti odlazi, mislim da je to pitanje zapravo jako teško za odgovoriti, jer ako ti odlazi, mislim, ako sigurno odlazi, mislim da je to jasno da će ti to igrat Hodak, a isto tako ti se Karačić vraća s posudbe i pretpostavljam da će on tu biti u planu, jer ne vidim zašto i ne bi bio, a za Pukšta sam ipak malo kompliciranije, jer on je specifičan profil kako Hajduk nema i on je jedini fizički moćan veznjak u Hajdukovoj sredini, ostali nisu ni blizu, tako da mislim da se on treba nadoknaditi, da treba se nadomjestiti nekako i kroz ostale, taj nedostatak fizičke moći. Tako da ne bi čak nužno rekao da će se Pukšta zamijeniti kroz akademiju, možda će Skoko upast tu, ali ako Skoko upadne onda trebaš i dalje traži profil Pukštasa u nekom drugom igraču, znači Skoko je po meni prirodnija zamjena za tipa ako će ti Krovinović otići ili nešto sad, ili ako želiš postepeno Krovinoviću smanjivati ulogu ili nekako graditi ekipu. I još jedan igrač, nadovezat ću se samo, Žaper ima kontinuitet jako dobar u Radomlju, pa evo, ako budu pripreme, nadam se da i on može nekakvu ulogu imati, jer on je stvarno profil kako Hajduku nedostaje, iako ima nekakav nogometni kontinuitet sad u Radomlju, da bar prođe pripreme i da uhvati nekakav ritam, ako on može biti Hajduku koristan, makar s klupe, da je to jako velik dobitak, jer takav igrač koji je korpulentan za jednog veznjaka, a isto tako po meni je solidan u igri nogom, to je savršen profil za ono što Hajduk želi, iako je na 60% onoga što je bio prije može biti koristan u ovakvoj konkurenciji gdje ti u veznom redu nemaš nikakvu praktički obrambenu sposobnost, van Pukštasa i van, ne znam, par igrača poput Krovinovića koji se ističu isključivo pozicioniranjem, ali nikakvom duel igrom, tako da. Idemo na iduće pitanje.
Koliko je Patrik Pavlešić dobro odsudio derbi na skali od Zdenko Lovrić do Daniel Siebert? To nismo prokomentirali, ja sam iskreno zaboravio hrpu tih situacija, ali nekako čak sam i zaboravio prokomentirati, ali u kontekstu toga bile su one dvije odluke, ako se ne varam, poništeni gol i 11-terac koji su zapravo došli iz iste stvari, iz povlačenja nekakvog, i onda mi je to bilo ok, ako si jedno svirao, da sviraš i drugo isto. A za zaleđe, koje je isto sporno, to ne znam, to je stvar tehnologije koja je zaostala, zastarjela je i treba definitivno biti puno bolja. Pa evo Renato, ti ćeš vjerojatno znati bolje nego ja te situacije, kao što sam rekao, to kolo je skroz osim tih nogometnih stvari i bolje da zaboravim te nenogometne stvari, a evo Renato, kako si ti vidio te situacije? Pa ja sam ga samo htio pohvaliti jer zadržao isti kriterij kod poništenog gola i kod penala za Dinamo, kao što ti rekao, to je apsolutno oboje ispravno, ili da nije sudio jedno pa neće ni drugo, ali po meni je apsolutno ispravnije da je oboje prekršaj. Kod zaleđa stvarno nije kriv on, kriv je VAR koji je bio djelomično izvan funkcije, pa se na kraju povukla neka linija, je li to točno ili nije, to vjerojatno nikad nećemo saznati, ali jedino mu se može zamjeriti što je mogao utakmicu produžiti još malo, odnosno morao, ali za odluke kao odluke i vođenje utakmice meni je puno bliže Siebertu nego Zdenku Lovriću. Da, imamo pitanje opet Sven Roglić, a mislim za ovaj novi podcast. Možete li pojasniti intenzitet i GPS podatke igrača koje spominje novi sportski direktor Hajduka? Je li istina da tome najviše pridonosi kvaliteta terena i suđenja? Kako da naša liga napreduje uz naš mentalitet? Tu mislim i na suce i na igrače i u konačnici na navijače. Primjerice, Gorica kad očekuje Hajduk i Dinamo namjerno sabotira svoj teren, kako s tim majce da unaprijed, a kvalitetniji suce tko zna kad ćemo imati, po trenutnom nikad. Pa nekako prećemo na brzinu. Mislim da mentalitet je stvar da ti nekako moraš biti svjestan da će se neke stvari trebati vremena da se razviju ako ih želiš razvijati, i u kontekstu Hajduka i klubova da ne može sve ići instant, pogotovo u kontekstu prve momčadi, to smo spominjali, da ne znam kad je ekipa nije na nekakvoj razini kao što Hajduk sada bude prvak, da ti ne moraš sve razrušiti jer Hajduk sad nije prvak, jer ti ćeš sad rušiti, sve resetirati u kontekstu prve momčadi, a stvarni problemi će ti ostati, i to vrijedi za sve klubove i za sva očekivanja koja će se neka stvoriti, zapravo možda i kontraproduktivno jer je ekipa dobra pa ne ide. A za GPS podatke to je problem i lige, kao što si rekao, i tih sporih restartova i Hajduka koji ima strašno fizički slabu sredinu čak i za HNL standarde. Regić, nas prijatelj, nas pita što najviše fali Istri u igračkom kadru da opet bude ona Istra iz zadnje 2 sezone? Pa rekao bih stoperi, mislim da je ta obrana, a kompletna zapravo obrana, ti si to imao i Valinčića i Marešića i Koskija, pa i Majkića, ali njega je Kolić jedino nadomjestio, sve ovo mi nije uopće nadomješteno. Kumar je veliki talent, ali nisi ga okružio dobrim suigračima, i baš ono što je Šafarić rekao, da su se uz Lamine Ba razvili i Škaričić i Nekić i Jelenić. To isto vrijedi za Kumara, njemu treba njegov Lamine Ba, nekakav Istrin, pouzdan stoper, tako da ta zadnja linija mi je najveća razlika. U ostalom sve ostalo je i ostalo manje više isto, naravno izgubio si Lavala, to ti je onaj faktor iznenađenja koji recimo Varaždin ima u Tavaresu kojeg smo spominjali, ali mislim da sve kreće od stabilne obrane, a to Istra nema. Slažem se. I zadnje pitanje, Mario Gudić nas pita, da li smatrate da će takozvani senatori svi otići iz Hajduka ovo ljeto, od Livaje pa do Šarlije, Krovinovića i Melnjaka? Moram priznati da ova histerija i hajka koju mediji stvaraju oko ugovora Livaje je degutantna, a nigdje nema članka o tome koliko je sramotno odigrao protiv Slavena. Moraš imati obraz, imati toliku plaću, a takva kurca bolja biti. Šta jest, malo emotivnija reakcija, ali nekako mislim da je bilo članaka na to koliko je Livaja igra protiv Slavena. Ali da, malo ću se vratiti na to jer s tim ćemo zapravo i zaključiti. Jer pohvalili smo Livaju zadnje 3 utakmice da igra jako dobro, ali onda vidiš utakmicu protiv Slavena koja ti pokazuje zašto je bio kritiziran, i ono što smo spominjali kad je bio dobar i kad je bio loš, da mora postati standard nekakvih stvari koje će se ispuniti svaki put.
jer meni u ovoj utakmici Šego odigrao poprilično loše. Promašio je 2 velika zicera, po Sofi promašio 11-terac i u nekim dodavanjima se jako često nisu razumjeli oni Puksta. Znači u svim tehničkim stvarima odigrao loš, ali on je i dalje odradio sve što treba. U svakom trenutku on u 90 minuti napada drugu stativu, kasnije, ali napada. U niti jednom trenutku nakon što izgubi loptu ne lamata rukama, ne odbija igrat obranu, uvijek se vraća, radi pressing, jer Hajduk nije toliko često izlazi igrač na igrača u pressingu nego je Šego, kao što često radi, pokrivao dvojicu. I apsolutno ovo nije sad što ja govorim da sad je Livada igra loše, sad hejteri mogu doći na svoj i reći da ne igra. Ne, nego moraju postojati stvari koje su stalne, koje su u minimum nekakvog pristupa, pogotovo kad si kapetan, da ti daš primjer toj ekipi da ona zapravo, ako ti nešto ne radiš, neće raditi ni oni, jer čisti primjer nekakve psihologije i lidera na kojeg se svi ugledaju, ako nakon svake izgubljene lopte gleda prema sucu i šeta natrag prema obrani, možda ne ni prema obrani, nego u nekom smjeru, da je to može biti jako negativna stvar, a o nogometnim kvalitetama smo vidjeli sve ovih zadnjih par utakmica, tako da mislim da tu ne treba ništa ni govoriti koliko Livaja može biti dobar ako se te stvari ispune. Znači, kao i sad, kao i prije 6 mjeseci, godinu dana i prije 2 tjedna, sve ovisi o njemu i načinu na koji će on pristupiti svemu. A hoće li ti igrači otići? Ja se nadam da Melnjak neće otići i da Livaja neće otići. Mislim da Livaja s pravim pristupom može dati puno toga, a za ove ostale ne znam, ovisi sve o situacijama. Doći i za to vrijeme, doći i za to podcasti o kojima ćemo detaljnije pričati o svim tim transfer politikama, što ekipama treba, što ne i koga se treba riješiti, a koga ne. Pa evo Renato, ne znam ti imaš još šta nadodati na ovu temu, ali ako nemaš, zaključio bi ovaj podcast, zahvalio bi nas opet što smo gledali, sat i 12 minuta, sad malo imamo, uspjeli smo malo skraćivati te podcaste da budu nekako kompaktniji i sadržajniji na kraju krajeva, tako da hvala vam i vidimo se opet, nadam se, svaki put u normalnom tjednu nakon svakog kola, tako da pozdrav. Pozdrav ljudi, bok.